Ndagushimiye wowe tugiye kuba twabana muri iki kiganiro, nizere ko rwose umunsi wakugendekeye neza cyane gatanu kuri gatanu. Muri iki kiganiro tugiye kuba twagaruka ku makuru ari kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sports. Ni amakuru ari kugenda avugwa acicikana mu binyamakuru agaruka ku mukinnyi uvuye mu ikipe ya TP Mazembe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umukinnyi tugiye kuba twagarukaho ibye gatanu kuri gatanu, ibigwi bye uburyo bihagaze. Nuze kuba wajya kure, tugende tukubwira byinshi kuri uyu mukinnyi. Ese aje kuba yaza mu ikipe ya Rayon Sports kuba yafasha ikipe ya Rayon Sports? Ese akina kuwuhe mwanya? Byose tugiye kuba twabibabwira muri aka kanya. Rwose nizere ko rwose nyaboneka niba uri mushyashya rwose hano kuri Kigali Sport, nizere ko wamaze kuba wakanda subscribe gatanu kuri gatanu. Igitekerezo cyawe hano kirakenewe, like ugenda ushyiramo gatanu kuri gatanu. Narababwiye ngo Kigali Sport niwe murongo mugari mwiza ucaho amakuru meza cyane yizewe, niwe murongo mugari ucaho amakuru azira ibihuha, arwanya ibihuha koko. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka kuri transfer y'umukinnyi ikipe Rayon Sports rwose iri kuba yanuganuga hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikipe ya TP Mazembe Englebert. Amazina ye bamwita Samuel Shuba. Iyi Samuel Shuba umukinnyi ukomeye cyane mu ikipe ya TP Mazembe, winga machachari, niwe tugiye kuba twagarukaho muri aka kanya. Ese ikipe Rayon Sports iri buze kuba yamusinyisha, dore ko bamaze kuba bakumvikana byose, igisigaye ni ukuba yabamwohereza itike akava hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba yaza kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sports. Uyu mukinnyi apima metero 1 na santimetero 80, akina nka nimero 10. Uyu mukinnyi ukomeye cyane, ni umukinnyi uteye ubwoba, ni umukinnyi watsinze ibitego byinshi hariya muri TP Mazembe, agatanga assist nyinshi cyane. Ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sports iramutse imubonye yaba ibonye umukinnyi mwiza cyane, umukinnyi ushobora kuba wayifasha kuri uruhande rwa Junior Kameni. Ni uruhande rwose rwamaze kuba rwagaragaza intege ziri hasi cyane, niyo mpamvu rwose ikipe ya Sport yafashe iya mbere ijya muri TP Mazembe ivugisha umusore bita Samuel Shubo, rwose umukinnyi ukomeye cyane ushobora kuba wafasha ekipe ya Rayon Sports. Ibyo bihagaze bitereka tube twabyinjiramo gatanu kuri gatanu. Reka tubyinjiremo tuvuga ati uyu mukinnyi upima santimetero 1 na 80, umukinnyi muremure w'ibigango ukomeye cyane, ni umukinnyi ikipe ya Rayon Sports iri kuba yashaka. Ni umukinnyi ufite imyaka 24 y'amavuko, ni umukinnyi watangiye gukina umupira w'amaguru mu 2010. Ni umukinnyi rwose watangiye umupira ari mutoya cyane, rwose uyu musore ni umusore ukomeye cyane. Ikipe ya TP Mazembe Englebert yamukuye mu gihugu cya Ghana afite imyaka 21. Urukumva ko amaze imyaka 3 akinira ekipe ya TP Mazembe Englebert. Ekipe ya Rayon Sports yamubonye ubwo ikipe ya TP Mazembe yakinaga umukino wa gicuti na ikipe ya hariya mu Bugande, biza kuba byarangira ikipe ya hariya mu Bugande itsinze TP Mazembe igitego 1-0. Bayita KCCA, rwose iyi niyo yatsindaga ikipe ya TP Mazembe 5-5. Ikipe ya Rayon Sports imaze iminsi ishaka amakuru ye, ikagenda inyuzamo ibaza bamwe mu bakinnyi bagiye bakinira hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabasha kuba bacayo. Ikipe ya Rayon Sports yabajije abatoza bagiye batandukanye ba Gib Kasa ndetse na ba Gibakira, igenda ibaza n'abantu bagiye batandukanye, abaja ba Anta ndetse n'abandi. Ekipe ya Rayon Sports ndagira ngo mbe nakubwira ko uyu mukinnyi
igiye kuba yamugura rwose yaramwitegereje bihagije, dore ko yamaze kuba yakumvikana nawe byose kuri miliyoni 15 akazayisinyira imyaka 2. Uyu musore rwose Samuel Chubu ni umusore rwose ukomeye cyane. Ikipe Rayon Sports iramutse ibaye yamubona rwose akabasha kuba yasinyira ikipe Rayon Sports, rwose yaba ibonye umukinnyi mwiza. Ikipe Rayon Sports ariko ndagira ngo mbabwire ko igomba kwitonda, dore ikipe ya APR irarekereje kabisha, ishobora kuba yaba papura uyu mukinnyi, dore ko uyu mukinnyi rwose yagiye avugwa mu makipe ya APR ndetse akagenda avugwa no mu yandi makipe agiye atandukanye hano ku mugabane wa Afurika. Ekipe Rayon Sports rero niwe yo rwose ibaye yatangira kuvugisha uyu mukinnyi cyangwa se yabaye yamwegukana, dore ko ku munsi w'ejo aribwo azagera i Kigali guterekaho umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sports. Ese wowe uri kubyumva ute? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, ubundi bwo turi buze kuba twagisoma 5 kuri 5. Ese ekipe ya Rayon Sports yari ikeneye uyu mukinnyi cyangwa se nawe yari ikeneye? Byose ugende uterekamo 5 kuri 5. Ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu, nizere ko rwose wamaze kuba wakanda subscribe 5 kuri 5. Ikipe ya Rayon Sports ndagira ngo mbe nababwira ko iri gushaka undi mukinnyi ukomeye cyane nimero 8 rwose. Kuri uyu munsi ndagira ngo mbe nababwira ko ikipe Rayon Sports rwose nta gihindutse, yagiye ku isoko rya hariya mu gihugu cy'u Burundi gushakirayo nimero 8. Uwo turi buze kuba twamubabwira mu kanya gatoya, turi buze kuba twababwira umukinnyi ikipe Rayon Sports iri kuba yashaka hariya rwose mu mujyi wa Bujumbura kugira ngo azaze kuba yayifasha uyu mwaka. Ni mu gihe rwose ikipe Rayon Sports imaze iminsi igura abakinnyi, yagiye igura abakinnyi bagiye batandukanye ba Mohamed Watara ndetse n'abandi, irangirije ikomereje kuri uyu mukinnyi bita Samuel Chubu. Igiye kuba yashaka undi mukinnyi nimero 8, ari naho izasoreza igura n'igurisha rya 2026 2027. Ikipe ya Rayon Sports kandi ndagira ngo mbibutse neza ko ku munsi wo ku cyumweru aribwo izakina na ikipe ya Al Merrikh yo muri Sudani. Ni ikipe rwose ikina shampiyona y'ikiciro cya mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, yavuye muri Sudani kubera ikibazo cy'umutekano muke, iza kuba yakomereza shampiyona hano mu Rwanda 5 kuri 5. Mbere yuko dutangira cyangwa se mbere yuko dusoza iki kiganiro, nubwo twavuye kuri uyu mukinnyi, ndagira ngo mbabwire ko uyu mukinnyi yagiye atsindira ekipe ya TPS Mazembe ibitego bigiye bitandukanye kandi mu mikino igiye itandukanye. Yatsinze ibitego 12, atanga assist 6. Turi kumva ko ari umukinnyi ukomeye. Uyu musore nababwiye ko afite metero 1 na santimetero 80, ibiro 79, imyaka 24 y'amavuko. Nibyo nagiye mbabwira 5 kuri 5. Uyu mukinnyi ndagira ngo mbabwire ko umukinnyi ari umukinnyi udasanzwe. Yakinye mu makipe agiye atandukanye za Al Hilal, za Al Merrikh, izo zose yagiye azicamo na hariya muri Ghana iwabo rwose. Ndagira ngo mbabwire ko yagiye ahaca 5 kuri 5. Akomereje mu ikipe ya Rayon Sports. Ni umukinnyi rwose uzafasha ikipe Rayon Sports, urebye na profile ye rwose irabigaragaza 5 kuri 5. Ikipe Rayon Sports iramutse imubonye ni nziza yaba ibonye. Ni umukinnyi mwiza rwose ufatika, ushobora kuzafasha ikipe Rayon Sports mu guhangana na ikipe ya Panteri. Ndabashimiye mwebwe twabanye muri iki kiganiro, nizere ko rwose ibyo twasezeranye mwamaze kuba mwabisoza 5 kuri 5. Nizere ko mwamaze kuba mwakanda subscribe. Reka mba nababwira ngo ciao ciao.